Hvala ti puno, Borislave. A evo, pričat ćemo i iz naše studija iz Skoplja o deci, tačnije o mladima. Adriana, u toku prošle godine skoro 300 maloletnika je pozvalo SOS liniju za pomoć onima koji žele da počine samoubistvo. Pa da li je neko od nadležnih reagovao na ove zabrinjavajuće brojke? Podaci o mentalnom zdravlju dece u Makedoniji su poražavajući. Mladi koji su najranljiviji suočavaju se sa anksioznošću, usamljenošću, depresijom, ali i sa vršnjačkim nasiljem preko društvenih mreža. Alarmantno raste broj poziva dece koja traže psihološku pomoć, ali u njihovim vršnjaka koji prepoznaju da je neko u ozbiljnoj emotivnoj krizi. Upravo zbog sve češćeg nasilja i rizika u digitalnom prostoru, nadležni najavljuju nove mere za veću kontrolu i bezbednost u školama. Hvala vam, drage kolege, na ovom uvodnom delu. Kao što ste navikli, važne regionalne teme u narednih 30 minuta.